Akwaba medicine so send ne waje bre share health tips wa Adom TV Badwan so medin afia amankwa tamaklo na wotwi yenkoma yedi ye post traumatic stress disorder ye ne Dr. Adom Edwin sa kanidin ho na de nwa mo ye twins nso anya kefu hu kura say so onu a ose asesem but onu dog get us e mo akwaba enti eno abo ne tofa kire yenhwe eniema ede sadie no eba post traumatic stress disorder no de deba nti ni chichu na trauma yen deal with well na che say oyo ne bi ato yen a yen tumi enhu ye ho kra after that no nti said ya mekan say esan bi to wa esan bi te say ka kwanhie esan bi te say wo de bono ba ko na ye fa no ba ko Matias ye ko ye ni pe wa kwanhie timisi ni etwa obi nan me si abrantie bi na menim no washing bay mi ami hu no ne nan nyina ye adwuma the next day me ko obi ma o kra crutches no rough kakra nti na me ka say o dia grow until oba na say wow how o ye jovian ho ani kan ye twa ne nan ba ko e de afri ho ka bi na e pushi no ne bi ya ko twa ne nan iti sa nipa no ya mfa ho no enye sa na tie beden one manage sa trauma na ene aba beja no si enti se wo hwemu a ono no said ye ohia wa oda so ye jovial na che se otimi manage ne kakra ama odi make before but ene odi nkomo de but the way I mean na minim no enti se o how be to a ehọ na no oretimi ho utimi ye depressed utimi ewo ho nanso emre faso no na unyamwa no na nka wo se tumi ye den ehoro kon kakra nanso de wantumi anya eja no asin etena ne ho brano na chese de ya no si feeling sana na tenka etia na chese akoye ohaw enti si ehwe nneema obetumi aya definitely a perspective e was how pamwa professional help e ade etumi boa na abusuan so moa support family support obehia na kan chese mandwendwen ho yenim de nkebeto anase nkwa ne hia yenye wei de wachi no ni nyina ya ade a etumi boa obi a go through sa trauma na se de ne ye ka no ka kwanhia abayama ne ebi kra na ntwato so nti ofiri mu fi a ontimi mfa nche onipa kro ontimi mfa nche ne ho na edidi ni musa na sebe obi afa obi atu obi mo na ya twitu esi obi so empo natural disaster te say hwe de si June 3 natural disaster te say bia nipa no obeka nipa na owum no June 3 bia na ekoye na te say de dana esi ye na che say entumi ni emotions no ontimi manage ni anampo say obeso da e bia na saade na otwa nani na bia obi ti se obi o wa yemfa ne se ya robe ne yefa na chi na robe no wa hwe utwam wo na chi wa hwe bebo waso o fe no free na chi na so mu free na chi because saade no because why hyperactive why reactive to it because ya dia ye no enti immediately no so ya enti asio but ekowi echi na after a year 6 months na still oye no na chese ohiamwa ene na say sanu manu ma word mo ebi ene deba nti ene so yemfa we ni si nyame adom a ye to so yenhwe de ehe nyame adom a china yenhwe symptoms no ene ma ede adu nipa no ho a obehu se onipa ko PTSD nti eno na doctor de amaye na ochina so nyame adom aka ye ho ne ento sa nkomo yi